Déan a fáilte a dú agus mór an taim san blindin ag de hahéin an locha chánain. Bwrn gyftáiseach le chud begí sin mar dú an héin agus an deolach agus an dáte fad rúcach sif is thucach sif. Sam a balagara bhai as níochar a ha mi, sam rúcach mi agus sam cham hócal agus bha smí sinne gan teolach bha ha cúcnar as a teolchacan agus simis sinne ha brad trúrár in acam agus piúr agus sé átja mahadal vi fúdach án. Cos sé bha colach bhí fá suas anna balagara bhí rotáir character an Jimmy Hill. Wel ach bha carimolach har o rád me do balagara bhí nuadat itcher agus mar sin ha bhí mar na tualáin ach bha coinsnach me as a bhela hín har o mór an án ach sé mar a bhá sé sinna bheith sin eolachid. As bha me. Agus beg sé mwy iad an tráig tárna. Bheith sin cwsiachad mór an ún as a chlatach. Glátach o fesgáin agus vimid clich chlatach janú ballad a dráig san orsan fiú cos a díca go láin go racha go ballach an fós. Bheith sin janú mór an clich. Gaf sin trán cwsiach bheith sin janú mór an begúst ar a tuis ar a chrúcht. Ba sé cumá chrúcht? Bha chrúcht acin. Ro crú acu? Bha crú agus cúrich acin. Agus is bheith sinne cúteachach, bha húlatin bheith stoigh cúteachach. Dá bhast stocha trí acin úrnan agus cúrich har an chrúchtin uasach mór an na balagara bheith chrúchtin pica. Agus staunrug bhí na beochan to an vechada. Agus bhí mit a fallaf leo gach matin sias gan vechada níochgad agus an orsan fiskar a dolch gan níor I ríist. Agus an úpad ag chloin a bheith sin. A bheith sin búin bháinnig an locha chánain. Is déad rát o chánain agus sa bhastar in de cosiach, san na cosiach go bheith sin, cosiach chun na mánig. Han cuinach sa bhí isás an na búin na mánig ach bhí mit a tócals cruach agus sa cruneach agus catos chun na ráid. A doisiach san le lári fatar vík bhí mit go féin gachaí. Ach únos go dúid maithe tractor bhí ga tíine sé tractor ach bha sin úla cúteach agus bhí mis go tos le pócha chun na ráid agus bha go mat rih. Agus sa húh fólam is scoilúteach siú an scoil as a scíide. Cha an scoil as a níochgur, cha an scoil tíadach chud am cúg blion, cha an scoil ag a cháisc bha mi cúg tíadach ag tíadach an úlaich agus cha an scoil ag a cháisc. Agus bha scoil go mat rang stocha go bug hanni fi sem lichad na trí fichad ein an orsan daglas. Agus bheith sin cosiach, bheith mis cosiach le hína doisiach agus an orsan mar gas cáach na sinne bheith mis cosiach na siúlach. Agus cosiach gyda balagara bheith agus scoil iomid tar sin na trád mar bheith golána mwy. Agus mar Patricia iomid tar sin na trád sa bhaintin nion fiskar. Ach iomid gol na gúst ráid ag an 9 mile. Agus da nachach wat bhuicht troch íte go mat tríchans mit fluch fuair. Bha stove as a scoil, stove gúil as a scoil. Agus bhí mit séú ag a stove, gus a tíri mich imid. Agus gúte can a húh bíog ro bíog lein. Bha bíog as a scoil lem chuoine as a bha bíog fatartáise chu tíine an scoileg. Agus Spáine as a bhatain? Spáine cúte Spáine as a bhatain agus tíine. Is cymar a chors yn sgolddwt a hwf lesanys iwnsach? Fa mis gyma fforstanach. Fa hyd gaid a fachns hyd gys fa tjekes gam hikes gysa. Fa fyr fa sé tjek limmesaich fawn cham gan sgol y dosiach Miss Nicholson fwynig i fwyntjer zat dat dyn Aundras? Aundras sinna, sé. Agus bheith sé uafas a chlúch. Agus o Norsan bha Miss Macpherson fós y Minister Smith ríist
Ok, ti ma... Margaret, she should darna teacher vacam. Agus fa misha kma forstanach vat gemalwch. Agus gat nach roat a klech Gaelic as a skol drin, vat tukshaker Gaelic. Agus mosin, an je kun nacham se itcher oorlog vi aram. Me jen vi geestjach se kiemsach an de beurle. Samsin kroat geloos go kasterin. Har op beurle akam se itcher ech am gan skol. Agus ha kunem gromilier aan de beurle, skenisem tjeva milier. Ha kunem vi funnig aan waarheid, smilier, maar leeuwt lee, ik het Duits van me, tjouwten fakkelis van me die night, tje fakkelis sinds wij kadem, misschien een eentje. Zo wou leven kunnen we tukschen, mechanical, maar ik... Zijn kerst van mij niet zo gemeren in leer, ach, waarom met tukschen met hulsjen van milier. Så Gaelic was sinne bringen fatne hoen, Gaelic vek huletin was velle, agus ik hield nach ro moran a tolvorn, Gaelic huletin was sinne fenken. Agus mar sin aan se glas gar Gaelic se bi. Han je kunem kro, Ach je kunem ool se bi wie aram. Me jen vek ons zich traveerde. Agus sin bunskol, agus je hachad an oorsen, je na chéim mar gebeur. Noorsen idir va me Dublin Giag, ik onskram me menig ma as a skol. Ga jullie er mag al Daliburgh. Agus Peter go deu akal an oorsen. Agus va me as a skol an Daliburgh. Is an keerblian, goed ik mis keerblian. Goed in je weer fakal as je davlian as a gol roost. Af van meer zandvoerig aan luist, zo goed ik mis een keer blieren. Waar ik een naam had, waar O-levels thuisig. Agus van de O-levels zeg je ik heb blieren. Ach goed met vanaf, maar wou meer nog maar als een school. Goed te vanaf je de daarna blieren, hebben zo'n film groot examen ga ik nou. Goed te vanaf. Ach heel beetje voedig, zo'n keer blieren. Agus misschien van een keer blieren in Daliburgh. Agus een Noorsen geloof me schaam gaan jaren staan. Goed met ik ons kashurach in een nisje van. Goed met gaan jaren staan nou in een nisje. Agus hoog me zo aan jaren staan. Agus doen me daar blieren met jeder als de school als jaren staan. Agus was je voedig aan de hostel. Haro harom studie van de hostel. Gaan gaan jaren staan. Haro aast als een hostel. Agus san lotje van mij, ach van mij voedig, ik viel niet voedig te winnen wilde. Johnny Patterson se ween. Agus. As a goel. De goel. Sin van mij voedig san dablierne. Agus sé lotje 4 was sin zwaar ma kutjara. Waar maak er ook een tegen. Wel waar kutjara zo waar Gaelic achtig Gaelic waren briens. Mama. Agus cymmer efo fal ag eristan y son rwyd yn awn y son ocri as y fal ys? Wel, chan i cynach mis grom o'r nhw, iac am fi mach se ysdwys fi leig, se fi cer rwyd y morsyn, a berlym. Be, mis ym mach wr yna nach, har o'r rhig. Har o'r erig adacyn. Har o'r erig adawn, a son dwi'n gweld, fa tirach acyn, na gen y grochyn, fawr o'r can fa becan erig, a chach sgym dwi'n coint as i yw, i hwnt groach at i'r fain gachylys. Y sŵrlau nawr, ddim fain gachil. Agus y hwfn y cwsbar yn y sgol, je bearle, nhw'n ddefawt y sgol, je fa corstig. Tam sy'n groch gachrwt y corstig, fa corstig yn fi gymsach. Agus fa leig y corstig yn gymwys fi'n trich leig. Sgialach yn trich leig, rwt y bi, fan i aien. Agus cwnnw chwyd roi chicas gyda Am ysgrifennu groa cael am fech coiw, am ysgrifennu gyda chicas gyda am fech coiw na bwrwyn go. Ach, ac yn dawn, har o dyn yn dysgol yw'r tar dyn i ffynach at je betylet i hianw fa gyrach fa dyn sŵlach ma faw carcwmasach itcher gorach o dwy'r wrst go rwtigen agos Mystrych yston nian yn chicas gyfawn. Ach fa mis tolch gileol sy'n, fa mis ton fi chicas. Agos chai mi gan cholas ti Glasgow chw, as ti'n ysgol as i geristan. Agus, je golas ti fa sy'n? Notre Dame, am y Dewan Hill. Fa sy'n an y Dewan Hill ac yn am sy'n? Fa mis awn sawn y glwys at y mach o Peir Sten. So cha mis awn an trifich y cwg.
agus an tíoch sa dúis sin glúis amach go bés den. Clúis se bh choch as a chodaiste sin ag an nám Notre Dame. Bhé bhá ceis go leor bhá buíon acaine as na hiilein an ann há sé sin na bblion a bheit sin cónmhaig agus bheit sin éolachar i chéile bheit sin idir vis a scóilcónmhagus bheit sin éolachar i chéile agus bhí me sé fudach stoich ag an tíireach hechain bhih mór an gúine dal gachaich chun scróat gadfund a scídan as a feigad gachaich. Michael Glas. Michael Glas gohfuin ach bheit sin stoich gach tíireach hechain ach tíoch ag súlainn agus bhí me tá mecha sin bhí me tá meach go an an glas a chu. Agus sé tachir ag an nám sin. Tá sich an sa Kingstons, tá sich an Govans, tá sich an Highlanders as concerts. Pictures. Ís an be am mewn Highlanders, be dún gáí blin a Highlanders gan fír áte bhán. Ó sé fír áte me ha bhán sé Tí tachir stam. Tá sí mór an ceil, mór an ciúls, tá sich an carriages. Tá me sé go sé chat me ha bhán. A cha cuinim go bimis bhúna dansaí an ceir anamach a táiseach agus hiún tra sinne dul a hain singe na sin mar sin bhí me gurí meach anamach gimimiid cétain san bhil meach agus bhí me faoinna chuúta mit bhil meach a léidirtíich agus fuirsúlacha gurcáin is sin gacha ag léidirtíich. Agus cóhacarí sem ná an cráib ag go mám sin an a Dowan Hill a chud glúis sin go béirs den sé tíadach Harhásan gal ur turistis agus fáteach mar go buch buíon garúi gar a hostel mar ásta trúd. bh fé mit cétain me go bí. Gimimiid cétain san goach. A fá teánach go leor cétar scéin sé ach dúch go há a tu sin go sanna mis táach go ná a gin. Seanist. Agus a cúsa rein sé té cúsa bhán. Bíoh cúsa san Tchecas Puntscoil. sé cúsa 3 bliana bh me an am sin. sé diploma in education am smuin den vid agus sé cúsa 3 bliana bh. Clú sé bh choch an cúsa tá. Bh ceis go leor bh páist sé Tchecas go san scró héna cúsacha agus páist cúsacha gúta mar a hiicas go tú fiúnéile áirí. agus bh me bh ceis go leor. Agus nu a bhhain rocket go amach go scóiltin as a bhile. Bh sin dul meach dágus na 3000 sa bliana gach bliana go scóiltin agus bhí mar go dú me sin go meánach har mar an tuigse acham mar bh fula ba cúpracha a glasachu agus spélam cús na scóiltin ar a dúhaí. Ach I bliana mé dhéidir bheit sin ann licad leon bheit tí seach an áist agus licad leon tían gan na scóiltin an nuist san an placement mé dhéidir acin. Tá sin me. Bh go daid mar bh mis san níochgur san tí seachtain. Bh as gachi mar go. Is bh me. Agus nu sé bh cáil tíideag mar neach Tchecas go dé ví a scóla. Bh go bainneánach go háirid na seachchain bheit sin as a níochgur I chun gorá mí éolach ar a chláin bheit charát mór na páitinúir bheit sé bliana ríe an úsans bheit chlán as a níochgur bheit harát mór na pácin le mí. Agus San bh artscáil lena go nú náim cuiteach na tuigse. Agus ach bheit me bheit chlán luch Rúsa cúpad as a bhunscáil le bhain ó rucúpad as an artscáil cuite. Just a bhunscáil sé tréna punscáil de mise agus nóir san thua mí upad an Lochboisdale. So Lochboisdale hiad upad a bhachan. Hiad upad a thuúda mar hitsear. Lochboisdale. Agus rocket I pecanúni anú muspute mar go bí barantiste mar hitsear. Anir cuinem a vis go rá ach anir cuinem itsear ham smindir deoch bheit mé jans sinnéis deoch dóúr. As cin hanna cú bhíoch post an deoch a fach go sanas nó rot gatíí nó dan cuitegin. Hadú mé acalah cha ísúin bheitdí seacin tíisial agus úsat gur opar an giltónains go opar Lochboisdale colis betulach á cáte, sús me charit go betuléis ó giltónain, sús me Lochboisdale ceis go leor lúmsa. Agus tá sé sin na chéile. Is bh talite sin í anú. Go mátáiste. Ar a míon nach socha bhí fudach an na bailile nó. Well,
Bha mi san féin gach, bha mi fallh bundú chofata. Gala mé dé bha mi dablin díog. Agus bha mi blian hit nóisiún, bha mi díadachas an sin gachaí. Agus bha mér dreifh gúnsachach, agus cheannich me cár. Agus bha mi dul Lochboisdale gach lá, agus sin gachaí. As an Iochdar. Agus bha sinteach má hín, agus bha cúteach nuair a bhín Stòir súrlainn, bhín cúpar as a bhuaí ar cháman, te búnas lisaice bhain an nóirsan. Agus bhín cúpar sin, agus háisi mé Lochboisdale, chum an upar sin a dal, agus bhín a túil gach fiscar sa teanna úr an úrdar, se Catrìona bhain. Agus Well, chicas as a scoil agus cúpla as a bhú. dúirsan sin bhín dúirtúil as a bhuaís bhín teanna pecan úprach agus bhín orstagaí. Agus bhín cúpla céidir hechain, bheit fascailte te dánig ag an mámad, agus bhín teanna te dánig ag farú a fatal áiteach. Is bheit sin na cásta uansach mar an bhaidíach fan. Well, bha mi mar páist an cháirsteach. Choró, cús fóseagat ma ha. Bha má catá, bha má. Well, mar bín teanna sin, dhéimina bhí cúteach agus tó, dhéimina bhí crúchteach. Agus bha sin má. Ach, bha, idir gealach mór is na blianachan an na gala mise, well, an na gala mar an Ghearastan, gus de híl mi mar hitjar, sa sin ach cóg bliana, sé cóg bliana bheith idir sin an na gala mi Daliburgh as a scáil, agus gus de híl mi díist as an chicas gan Lochboisdale. Bheith mise Daliburgh, haró bus na scáilug, haró bus na scáilug a hat sin costúnipig. Agus de betu céir a gachaí, fi mise gael bus na scáilug costúnipig, sa sin nórs an fall a choseach. Agus stoch go ddíceach cútcin, is go bhaid o lift, stoch nach ddíceach, is sin tíocha coseach. Is bha nóút sa bheit an tjolúin, vín sa fall a dói, as an Iochdar stoch me hí anna pe an sia, sa coseach gomach úran an jótu lift, ach of mar betríke jo mit lift, selju nóidet, dat den se bí bheit a rád, húca gatú. Agus jo mit bus na scáilug ag stúnipig, ma in fís am bléidir hoch náutican, jo mit gan scáil. Gútamid, jo mit gachaí úr sa bhías, mar a bímid sin gachaí húla deireach hechcain, gútatú sin gachaí úr sa bhías. Gútamid a bus vattal chun na plane, bus na airport, ein if go láte húne, agus fyrir sin go cemrát an Iochdar mi. Agus an nóirsan gútain bus a gáil, cad méláte lúin san go leis, gur tílit na gachaí méláte húne go leis méláte lúin. A chanúta ach sin dhéanú mar a róid sin gachaí gachtíir hechcain. Sa mis san sin gachaí gachtíir hechcain. A tá ára na múnar bha crónach in agus bhí mit díadach fábhachaseach. Agus fascint. Sin mar bheith san nóirsan cúplaíonn as dé sin bheith cárachmsa agus bheith mé camhostín Lochboisdale gach mátain. Agus ha díochgur an dói cho feisgur Daliburgh, ha bhúna cheichú díochgur a Daliburgh, ach bheith díoch cho dudibh. Ha is gan go grúteú go a cho dudibh ag an mám sin tíoch féin gachaí. Háisiú an Lochboisdale, agus díoch a fat sa bhá sin. 3 bliana, bam 3 bliana an, agus bheith tíadach fá Lochboisdale. sé túscáil van bheith scáil go me mór an nóirsan bheith tríúach in chicas gan, meiste scáile agus tí sí tearan. Agus bheith háisi bis le clás 3 is céhéad, sé sinna chlánach an Lochboisdale. Agus bheith an rúma sa romí bheith idir a scáil agus cheannast, taine sem bhfuilch in a scáil, bhfuilch mar bheith scáilach. Dhéimte sin amach san gáil gan rúma bheith seo, dhéimte sin amach as a scáil san rúma seo. Sa mé am hin, sé tuir an teacher a bheith bhí ann, sin a bhain, agus bheith iad athracha is son classroom a ghéanú gé. Agus bheith húcatas, bheith dá heomaran, bheith an balla bheith idir dá heomar horsteas, mar sin bheith áte sin a cach ceann gé. Agus sé tsinachan gúil a bhain, sin tís a bhain. Agus bhú sin stus a bhetain, agus idirachan sa stúi bhú na tsinachan é dócail. Ach bhí géiminn hína dé go meall dófhat a lá.
A fys ag yn aimsyn gyda grwn sgolchen an y nys. Gyda fi sgol fel yna gyda? Dda sgol Garnamón, am sy'n doch o 3 teacher yn Garnamón y cwtioch. Dda doch o 3 teacher yn Daliburgh. Dda gys i giltwnain. Stúnibrig, tóg, Gàidheal. Am sy'n ag yn aimsyn gyda Gàidheal oedd na arsgol. Ach fa bwnsgol an y tóg. Is ti'n sgyd fe sgol Lochboisdale? Cwas e fat y chi? Lochboisdale hyn stach yn y hawn i chawn. Sy'n cael yn cyddiach yn aws fi gadol y Daliburgh. Daliburgh. Ach fa ffiwn y tóg, fa ffiwn y Daliburgh y tóg. Am sy'n ffiwn fyr glwys at gwyd a Lochboisdale y Daliburgh sfad y tóg. Fwrach as y sgols. Sa'n i mi cyndig yn ystro ffiwn y Lochboisdale fa tóg ol y Daliburgh. Ach sy'n sgol rhang y fawn. Fa sy'n ma. Agus ach iddo hos ich mishe chicas sé fiúla mach níl an sefas ciúna Gaelic son siúrach in a nish agus fi a túláin agus. So mis tewn jo chwch tro Gaelic leis o chlóin an orsyn na saliw. Har Gaelic eich hwlytyn ys fa gael fyrach Lochboisdale. A fa Gaelic eich chwch fod yw agus ac yn gan y Gaelic i fi'n y bryn dys o chlóin. Sy'n ingyn na chwch hústú. Ro tífar itir a Gaelic an Lochboisdale agus can Daliburgh yn don y balchin illa. Wel, fa tífar itir a Gaelic Lochboisdale agus Gaelic mwyd i'n Iochdar, fa Iochdar gymanas Gaelic agus Gaelic idych lech gymanas smua na fan Lochboisdale. Fel over awn y honni. Wel, am sy'n gael Iochdar ma ha gaelig sy'n ystod i gwrach y gacha ha janw Jimis i'r chanan. Da ta'n corlia. Sfa cwtioch, fiwn fa gwbyr ma'n hospital, fiwn fa gwbyr ma'n hias. Fa wprich yn as ar o gael, hwys as ysgyd ysyn. A mi cynjach ag yn aimsyn cynja atrig am a trang fan Lochboisdale Daliburgh. O, sé atrig trang fan Lochboisdale, fych am cwtioch cynach at hyn. Fych ystym ar ysyn ystod yn hylwn sy'n hyn, sy'n hyn. Fych dwi'n ydych a gael cwrs chan i hi a choed fach cwfach yn hi. Fi hast. Halaicw, nisht halaicw. Halaicw, gwrt yn fer y bat yn nisht. Agus, wel, sfa hwle sian. Wel, hain ysmor o hwle sian. A fa chwch fwr, stwch yn ystych, golwch bwystal. Fy bat y caracw yn loch skippersteg yn awmad. Agus, fa, rwt yn trwmys, rwt yn fatchang yn y bwydyn, fy sy'n y sian, Loch skipperst, ach fy gydaran rwt yn eile tîn o Lochboisdale tîrachs fy chwtig yn fwn y bwyr na dole cynni o'n arain. O sé ast y trang gefan. Yr sy'n 3 blion o Lochboisdale, ti'n na hym ag asyn? Cham i gan Geristan. Wel, ffos mi, schas sy'n i gwydach yn Geristan. Fos i fferas y sgyd ysio, a Uist. Aha, agos schas sy'n gwydach yn Geristan. Agos cham i go sgol yn y hyn, sgol Lochboisdale. Agus fa mewn hyn, sa'n nhw'n i fod. A ni fes yn stoch barach y fichet blion. Ach, har am gwpi fat na hwn i fa clawn ac agus fa me blion ach yn ach rom ich gwpad itcher. Ach, hil me gwpad ha triwtloinig ac agus fa me blion ach yn ystoi. Ach, hil me norsyn y gwpad agus fa mewn sgol Lochboisdale. Agus, fa sy'n ma fa gydych jiffrach. Ach, fa me eolach sy'n Geristan i hwnsgol me is y sgolan. Agus fa dwi'n fa carriage yn acams fy mielch ans. Is cymryd o fa chicas gan y sgol ti'n môr yn JV chicas gan y sgol yn y nid ro jiffer môr? Fa cersgil lawr, wel fa sgol a befwa, agos har wac ymach yn chlas, se clas y 3, hos bela clas y 3. So mwysyn, fa chlawn ac yn yn i'r sech fi jiffer i'r yn y fi as y chlas. Ach, da ma. Agus ti'n tachwrs ag yn aimsyn as y Geristan? Am gyma trang yma? Se atje trang fawn yn orsyn. Fa trang iddo fa misys sgolan. Fa diolch y bylpmyl i'r tawrsych iddo fa misys sgolan. So fa dy'r môr an dy haen wra hwcal. Fa bala chwl hyn. Fa dy'r môr an haen hwcal am. Agus so sy'n hyn twy gymalwa yr chasien Geristan. Hwy sy'n twy am y miast yn siach ganyan. Agus fa sy'n ma fa dyrf, am y sgydyn fa dyrf twy aien dy colia. Ach fa ffwrst o twy aien as y Geristan, ag sy'n parsian lyfr gydach sy'n sy'n. Fa pwrtmyl yr tawsach, fa mwr yn dy gynnyr sy'n ystwy a jiffer aachach yn. Anig mwr yn dy fynd o glasach hws
skiden ille støy. Ik kan mamschen van moeren als een hilanjen. Anders als ik er staan, als een goed. Hij kun je zo invliegen. Hij moet je krijgen, waar niet aan de China kom heen, waar je als een glaszakken. Als waar ficht ze schia als een glaszakken, ficht ze schia als een glas. Als waar drie het ik jou, ik er ook keil choriken dus een hilanjen. Hij wordt hulten jou, waar keil choriken achke. Dus het is toch nog een barend en ach, waar keil choriken, waar kaartje choriken ach als een hilanjen. Als wordt de voedig aan nu naadje, nee, niet. Haro, wat er veel maatje. Ach, I'm saying, is hij dus gesteld hartelijk als Romische koppel, waar moeren de kinderen die uurtjes die parai. Ach, wat is juist dan heen, kutschach, waar mevrouw Hadien, waar heen ze ween, nog nog clown, ach, het was een veel ze juist dan toschach. Het was een koppel gevuld met, waar gevoelens de opper aan, als ze ski dan hoe dat. Het was toch gewoon je tol opper aan. Ach, had ze waarschijnlijk aan heel moeren gachig, maar wat de fijn korren met opper de show, wat de chillig. Als toch ook zo heen kan maar trang ik een naamje toch. Daar hebben ze mensen gerooid waar het ook al huis, tjenu raadjes van daarom van moeren opper ik maar aan mijn naam. Als je skiën, waar hebben ze eerst dan bevoeden gaan, als waar voeden ze de clown de hoek al aan. Zo wordt vast de hoele roet. Als ze heel kelien, roet de naam naar de neitje geven. Waar moeren kelien is roet de naam. Ach, waar, wat je toch, moeren te jeel aan, haar oordag te maken, naar Gaelic de koetjeken.